nakupilo se ostataka stiropola od ambalaže, od mašine za robu, od klasičnog građevinskog stiropola, stiradura, pa sam odlučio jednu kantu uljeti goriva i vidjeti mogu li ga otopiti u njemu. Staja sam svega pomalo i nakon nekog vremena stvarno počelo se otapati i pretvorilo ovu šarenu masu. Ohrabren tom spoznajom dodao sam hrpu stiropola i samo pustio da vrijeme odradi svoje. I stvarno sve se živo otopilo unutra, ali nakon nekog određenog vremena došlo je do zasićenja i to više nije bila tekućina nego neka gusta masa kao želatina. Dodao sam još 2 litre goriva i otopio sve što sam imao. Pa eto, uspio sam smanjiti mu veliko obujmu zapremninu i dobio sam jedan običan sić kojega mogu baciti na otpad. Koga zanima nek pogleda ostatak videa kako je išao cijeli proces mic po mic. Ovdje imamo stiradur različitih proizvođača, stiropol od ambalaže, od mašine za robu i građevinski stiropol. Običan benzin, euro 95, kako ćemo uliti u ovu kantu, recimo nekih 2 cm visine da bude. I sada ćemo napraviti test da vidimo da li se ovo topi unutra ili ne. Čutim kemijsku reakciju kao da neki balončići kreću. Ja naslonit ću ga na stranu, nek on čini svoje. Vidim kako se otapa pomalo, klizi doli, klizi doli, klizi doli. Vjerojatno će isti učinak imati i ovaj građevinski. Čuje se da kemija radi svoje, izjeda ga od dna. Ajmo odmah nadodati i ovo. Kad je bal, neki masken bal, šta bi rekli, stavljamo stiradur unutra. Vam me malo zaklanja svitlo, pa ćemo zaklanja kadar, pa ćemo ovako staviti u stranu. Idemo još ovaj zeleni stiradur staviti unutra. Očito je da se ovo topi, vidi se kako ga je pojilo. Ajmo s ovim nastaviti test. Stiropor jako brzo nestaje, dok stiradur pomalo, ništa, dajemo mu vremena, pa ćemo vidjeti šta se dešava sa ovim ovdje. Da, vidljivo je da ga otapa, ali treba dosta više vremena. Ista stvar sa ovim ovdje. Šta ga je nagrizlo. Vidi se da to čini svoje. Ništa vremena imamo koliko hoćemo. Ostavit ćemo ovo ovako. Dodat ćemo bez ovoga da se vidi samo što je napravilo. Pa ćemo nastaviti pokus za par minuta. Plavi se dobrano otopija, zeleni skroz. I ubacio sam opet ovaj veliki komad, tako da ne stane ni on. Vidljivo je golim okom kako brzo se rastače. Ovdje je jedan komad stiropola što se rastopija i ocidija na stol, tako to izgleda. I evo ga, 5 minuta poslije nestao stiropol i stiradur, ko da ga nikad nije bilo, samo su ostale ove mrlje u bojama kao nekako umjetničko djelo. Sa krep trakom sam označio dokle je trenutni nivo tekućine. Vidi se ovdje da je malo tamnije prema dnu. Znači nekih centimetar i po 2 visine. A sad ću da uvalim sav ovaj stiropol unutra. I još onaj drugi šta imam. Čisto da vidim hoće li se povećati razina ove tekućine. Jer ovo samo mijenja u biti agregatno stanje. Neće se pretvoriti u zrak i ispariti. Srećom ide to brzo, tako da neću dugo treba čekati da vidim učinak. I pomalo kemija čini svoje. Izlomio sam ih na manje komade, nabaca jedno na drugo, tako da težina ovih gornjih
pritišće donju u tekućinu. Čujem kako kuva unutra. Stiropor se jako brzo topi, kao ledenjaci, i ovaj gornji dio isto tone pomalo doli ko Titanik. Ali primjećujem da tekućina više nije ona čisto benzina, ovo je sad nekakva žele smjesa od istopljenog stiropola i benzina. Toplo se ovo što sam bacio unutra, međutim nivo vode tekućine u stvari nije još porastao koliko sam očekivao, pa zato nastavljamo eksperiment, ubacujemo nove komade. Bome istopi se i ovo, a ovo ovdje što je preostalo, vidim sad kad poguram malo ovu tekućinu, a to je stvarno sve gušća i gušća neka želatinska masa. Evo vidi se ovdje da je to neki 3 cm skoro visine. Aha, a ovdje vidimo sa strane da se penje razina tekućine, ali jako malo. Otapa sve živo, čak sam i ovaj komad novi stiradura stavio, još uvijek nije došlo do zasićenja, pa ćemo zato ubaciti još malo komada unutri, čisto da vidimo kako se ponaša. Hoće li ovo sve kroz minut, dva nestati. Stavio sam još nekoliko komada, čisto da vidim koliko ću uspjeti ovoga otopiti. Bome i dalje djeluje. Ovo je potolno, ovo što je bilo malo visočija pomalo, ali se topi. Idemo dalje. Topi se i ovo. I sad ako malo ovako uzmemo sigalj i ovako vrtimo lijevo desno, baš se vidi šta smo dobili. Tu čudnu želatinu. Znači, ovdje ima još goriva oko nje, ne baš i pri vrhu. Aj nek se to opet namjesti, dođe na svoje, pa ćemo opet lomiti ovaj komad i ubacivati unutra. Da ima ovako kao leži na njemu. Znači, ali samo od sebe potoniti, ili ga ipak treba još malo stimulirati, prisnite do zgrniće. Bome, rastapa se i ovo. S obzirom da nemam cijeli dan, uvaći još ovdje nekoliko komada stiropola i vidjeti što će se desiti. Polako se otapa i dalje. I evo nas nekoliko sati kasnije natrag, ostalo je ovako. Da vidimo šta se ovdje dešava, malo ću s ovim prva pogura dol, ne ide. Ovo je postala baš nekakva gusta smjesa. Pa sad čekat ćemo da se još malo stvrne i onda ćemo je baciti u smeće. Prava želatina. Naravno imamo još benzina, pa možemo i to zaliti dok se ne istopi sve.